নমস্কাৰ জিআৰ ফেমিলি গ্ৰুপ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত চেগুন গছ আৰু চেগুন গছৰ খেতি সম্পৰ্কত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু কমেণ্টত ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। মদন কুজুৰ, মই মদন কুজুৰ, শিৱশক্তিৰ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ। মই আমাৰ ফাৰ্মাৰ ঘৰৰ এজনলৈ আহিছিলোঁ, যিজনে 400 চেগুন পুলি লৈছিলে আৰু তেখেতৰ কথাষাৰ ছাৰ্ভিচ দিবলৈ আহিছিলোঁ। তাতে গম পাইছোঁ তেখেতে পুলি ৰোৱা 7 মাহ 8 মাহ হৈছে। তেখেতৰ পুলি এতিয়া আপোনালোকে নিজে চাব পাৰে 20 ফুট 25 ফুটলৈ গৈছে। যিহে প্ৰতিশ্ৰুতি আমাৰ শিৱশক্তিয়ে দিছে সেইবোৰ পূৰণ কৰিছে। কাষ্টমাৰজনে নিজে কৈছে মই পুলি লৈ ভাল পাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত তেওঁ আকৌ পুলি ৰুম বুলি কৈছে। मालिक का नाम क्या है आपका? जो मालिक पुली लगा है जेमसन का नाम जेमसन। इस जगह का नाम क्या है? शीतलमारी गोलाघाट। हाँ हाँ हाँ। किमान दिन हल पुली? पुली हेरी बहाग माहत रुआ। बहाग माह एप्रिल एप्रिल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी 8 माह हो रहा है। 8 माह पुली तो बहुत धनिया होला ना। हाँ আপুনি खुश ना? खुश আছে না? बहुत खुश আছে। हाँ पुली एकदम ভালো হল। আপনার টোটাল কিমান পুলি? টোটাল 500 পুলি। हाँ हाँ हाँ। तो आधा बेलेग जगत रहिसु। आधा बेलेग जगह। या 300 पुली है। यह 300 पुली। या 300 আছে আর বেলেগ জায়গাত রোয়া আছে। হয়। हाँ 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 हाँ। गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट ना? खेती भी किए ना। अंदर क्या लगाया? अंदर क्या लगाया? बैगन। बैगन का खेती। बैगन का खेती किया। अभी क्या खेती करेंगे इसमें? क्या करेंगे बोले सरसों नहीं पता। अभी फिर सफा करके खेती करेंगे ना, इसमें लगाएंगे ना कुछ। पूरा सफा करके खेती करेंगे ना? हाँ जलो क्या करेंगे? जलो की। हाँ पौधा से खुश है? खुश है। हाँ ধুনীয়া পৌধা না? ধুনীয়া হৈছে। আৰু এনেকা আমি পৰিশ্ৰম কৰিলো, 2 বাৰ মানে চাফা কৰিছো আৰু গছ উঠিয়ে গ'ল। और मानू के की अपने लगावे खातिर कुछ লগাবৰ কাৰণে আমাৰ গাঁৱত বহুতে মানে ইচ্ছা কৰিছে, লগাম বুলি কৈছে। हाँ हाँ हाँ। और मानू लगालो ভাল হোক, ভাল হবে? ভাল হ'ব তো। ইয়াতে মাটি বহুত আছে, এনেকা খালী মাটি পৰি हाँ আছে। हाँ हाँ हाँ। লগাব পাৰিব। লম লম বুলি কৈ আছে যেনিবা। লোৱা নাই এতিয়া।